Jolo. Ini Dewi ya, kok? Dewi, selalu kan di. Boleh kalau melingangi cambok ku deng. Oh. Di pleco tadi. Degaga deng pak degaga ico matimpo na ico matimpo na sorang ngambok ku. Wah, ico mati pembentuk pelek lagi tambokmu. Mati bisa ulo kesaparang sekali yang utiraton di bulata. Oh cocok deng sapara na bawang. Jangan di TV pak misa metu ambok ku. Oh, cowok hindi. Lagi pila jelo sudah ke rupang. Kerupi daki. Oh iya. Ye agak lo di pedang deng. Anu lo pidakin di teti ajak teman cai. Ye dedeng taponi. Sebenarnya di upu jiki cuma Dewi sengi di. Manang kata pa di puji menak deng na doni menikit si runtuk. Sebenarnya di ngitene upu jiki cuma napi sa diulepoi. Oh deng macam salah deng tapi misa di tombok ku na mo na loraki si senguran ede to. Kalau masalah ya ro, iya mah tulok bidang ambota. Pantas tadi lo bosi. Tapan anak iya, mau se? Tunggu saya mana ketu? Kumapa kan itu meda ni deng nak kecanga ngambek kiro na na. Batu di sini pada. Buah, kejok-kejok di sepadu mapa aku nya mah permit sedih mah punang lino. Teh kalau mau taria. Tapan ke mau beli karo? Mau beli anak. Wah, lisun. Tu beli lisun ni. Jangan prediksi lo deng, ya lah bokoy na ni tambah kiambok ku. Oh iya bah baten di. Ya itu sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. No, anak kita kamu hicong puliang. Digaga mbo icho matimpo makne di kasap pa digaga. Puah deh, pegang melalongan. Kita aku mata aja. IPB to kasi di lo matole. Oke pelan mbo lo kaple mata madla madoropan ne. Iya benar. Nama no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mana nih? Oh iya. Pergi ke sana. Iya. Ada tuh kana. Anu watung kemurai kami Dewi. Puah ke Dewi masuk nama tungka. Wasa to ni ya. Ang pengenalan na matarapan na sa. Ayo coba birakin na. Oh Dewi. Dewi. Ya mbak. Sapu semu, sapa ko, kere perlu ko. Ya kak, agak perlu letak tuh. Lo kau semer kilo ke korohe. Puah, jolo. Dia kami masuk lo joka. Dia temu lo kesuruh si barwa ne. Pakai tuh ruang semua lu bangku koinnya. Nah, kiwasan saya lebih pedagang makanya anak muda saya ide masa aku sana. Si runtuh kalau ada cerita reku. Napa ko silo? Ruang sebab makun rai. Ada apa balik deh? Dembo alina lo kakak. Oh, ya berapa le? Tapi ada mana di sana? Dia tuh tumbo, lo kini kak. Lo kenapa emang le? Ya, itu kenapa? Iya. Oh langgo. Iko sih. Tiga sekolah lo kah? Lo kalau kau lawasan lo tes menuku. Oh iya. Kamu beli? So sih harga bali beli barang apa? Kau sadar apa bitiki? Ano lagi ya? Hindi cepat naman po harga mati. Seperti ka jalo. Ay, tanya lawan harga ya. Lim lo balu manumi siya lo. Balu bali manumi deh, 10,000. Lo ya wasan 5 10 kangi. Hah? 5,000 pa? Ala bana daw 10,000 ya? Walay. Wasan 5 10 kapan lo kamaku. Oh iya, cocok ini 5,000 na pala eh. Paano ko ama kumami? Kita betul sama harga. Di rumah sebelah. Panat, tiga ada compa-compa. Biasa ko apa ko ni kanita lah be. Tar tupang kasi jual oleh pabulan. Apuah, ko po ni kumasa. Den mo ko tayo para ang kamano. Aduh. Ya gitu pak belum kali bola cuma
Pakai ada cerita dari Cina kero. Oh, agar dita mucak cari itu dita kero. Di waktu ngai tamu dan remuk ta aja kokoi. Di penjual rapi miseng ya topang rahasia mau pia. Wah, kau masak penasaran bawa kamu taruh. Mencak makan dan betul bacaan wasan roko pedi. Justru ya topang lepa konye, lo suwera aku bulan puasan ro. Oh, cocok nih tuh. Iya lo tuh joka. Pajak kita putar ni iro ponce-poncenge pura nake burak kak. Lo kena premeh, tojok kah? Umay. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Dandi ya. Oh iya. Iko sepado lu asa diri pamulo kemain agis perlu. Iya Sandro. Anu balo pidaki, ya rodo baca-baca pura di pidanga. Alhamdulillah baraka nih. Oh iya ndi madece nih. Wah, alhamdulillah. Iya Mas Sandro, ya balo platu kaki. Nek desi topang ketemu lona platu kaki. Oh, kau ini topang agak tos perlu tak? Wah, ini wasandro. Ya aku tanasi ha. Manasan itu. Lo wale ponce-ponceku, ya aku tepu nih. Pak Cawan asa dilesinge. Iya bandi, dia punya tanya nih laki. Nah, bandi topang tak terima nih. Iya wasandro. Ya tenace blender nah. Iya deh tadi. Iya. Tapi wasandro lo kama aku tanah. Ya aku dipaki ya dena tegi lo dipaken nah. DP miseng kemarin peda lompat kan nah, meramutnya sojo ko. Bebe pedita. Dasangnya ponce dapat dipakan nah. Oh iya wasandro. Dewe wisi kasih nah. Oh jolo, ikon diam sa klopi dako. Iya agro tapi pidanga Mas Sandro. Iya radoni mersi runtuk tanya to Dewi ga. Iya ba, mager Mas Sandro. Oh jadi ya rumah kundra ya mu puji. Iya Mas Sandro, ya lebak nah tuh. Wah lite ni Dewi paling masan ruang. Bisa moga anak tuh dia make lo ero. Terus agak na riolo. Oh, lekte ni mesak anak pe dia make lo. Mau dia lagi tidak bisa ya. Mati. Jadi papo gerero Mas Sandro. Gampang itu ndi ya metro mana pasang ko tomo kade make lo. Ya pati cocok mo anu na. Bang selero Mas Sandro, gampang diatur. Oh iya ndi. Gampang ya tuh. Untuk pi wanu ngati. Roko mi te tu Andre. Oh iya Mas Sandro, napa aja udah menguju ya? Oh iya ndi. Ye, si banyak wasandro. Iya. Wah, rasa piku bela talung aso ni talumpan ni liganan ko hital lisu. Mana ka sapi bela usal na salah toka. Selo. Ya magai. Liganan ko minta sapi kontra lepa Mana ke sapi diurus dulu kalau kamu pesajang. Periare na anak ye. Bisa luak banting ako, ko lari. Tadi tonga tuh sapiku dan cocok dia lo ke lawak Sandri ya. Serem cerita. Semua Sandri biasa, bah, kamu biasa. Assalamualaikum Wak Sandro. Waalaikumsalam. Itu dan dia. Iya. Jadi tak tu deto ni. Aku perlu tak. Iya Wasandro. Anu tungka sapiku telung sini ka telung pani dengan kalisu. Pasiro masro mitita. Oh iya tak aja ni play deto ni. Tiru-tiru ngaki. Oh itu sapi tak. Demi mana ida solir luna. Jadi digali. Oh, dulu Wasandro soalnya tuh kak. Sapi desa sapiku mana kada asing ni mana. Wah, sapi lepele, napi mo pau. Ako yede, wita sapi komba Oh, mana sentenya sapi ko Wasandro. Kak, sapi ko iya. Oh iya, mah tu blende, wita ngaki pe mo. Oh iya Wasandro. Di tengah kak si pengen matu. Atau nak play juga masih mau. Iya. Wah, aku wita ngaki. Tapi play. Iya. Kan porno berapa Pak Ben wasandro. Ada bodoh tuh Pak, ada bodoh.
lari mati. Wah, ini gua Sandro. Apa kau bagus lo? Tak apa, aku tak jinge. Di minggu sama sele. Kita naki kawan ya mau kawan. Tenaki. Iya iya. Kabar merki seruntu. Wasi weh iga. Mau tas le bawa ni. Kita aja kilo lo kemal manu dia tak gak ki. Jadi lu pula ki. Gimana manu ada bola? Bawa Sandro, kan calo jok kan. Perjelasan laku. Dapat kaki kau nyepelek na. Oh iya lo kemiki kawan. Tak aja ki itulah. Bawa Sandro, bawa tu gina lo. Iya. Jadi salah tahan itu ambo mo panasan kawan lo dari si runtu. Deseng ika gara-gara wasan ruwe lepas na pedangan boku. Anak kawasan rote si Purnita. Koro ka pa di Sirbu Jati ka, nasa ka pa datung kalomer siruntu urene. Au, nama tuasan ro salah pahato. Iyo ka pa di ka. Kira usah, tak cuy urung ada lala. Wah, tanya apa cewek kira pada terima kak. Wacah, langsung we. Lagi plek kerah, tenang. Tuh kak. Ya sekilo jo kendi. Tiga gedeng isi lo nggak basa pusakku. Owe, kemana tak nak bitonge? Wah, mati nih wasaro. Kira. Wah. Jangan deh. Baby po Asandro, mamu terus tengah tatan ya. Awir, pak telo aku. Teh aku tuh pang, waka. Wih, mati mas tata aja nak. Wah. Teh gini pilih Asandro kasih. Kira Asandro lo, udah timan. Tolong. Wih, makin Asandro. Baru Asar. Wah. Sudah kita lo Asandro. Terungi. Ini jolo Asandro kasih. Wih. Dewi, kau keluar mah Dewi. Nih Asandro tadi. Tadi Asandro. Oh diga gedeng, ini kak. Kamu tapi rek. Ayo Ro. Pesennya pasti kebak boleh pada. Minta darah. Iya. Makanya sih. Oh, minta pesan. Wah, itu Asandro. Tapi Dia cek sih maka. Oh iya. polisi nu kasih di bulan. Boleh polisi hati ya? Oh kuno, polisi nu kasih di bulan wasan. Kasih di metro lo, kuno mai dan terakat polisi. Ah.